Reka nongere ngusuzana ariko nguha n'ikaze we mukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwira ngo uruwa agaciro gakomeye rero wamaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wabikora kubikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tugende tubasha kubana mu makuru meza n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube ukuri News TV. Ikaze rero, reka nongere rero nkubwire ko wowe wamaze kuba wakanda subscribe, tugiye kuba twabana muri aya makuru, tugiye kuba twakugezaho ingingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, ndetse by'umwihariko turaza kwibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uw'icyo usabwa ni ukuntiza umwanya we mutoya tukabasha kurebera hamwe amakuru aba yagiye acyaracyara ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandikira hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyandikira hanze y'imbibi z'iki gihugu muri rusange, haba amakuru avugwa no ku mugabane w'Uburayi. Turaza kuba twayagusesengurira. Wowe icyo usabwa ni ukuntiza umwanya wawe. Reka rero twuse cyane tudatinze tubashe kuba twafatanyiriza kurebera hamwe izi ngingo z'ingenzi tugiye kuba twakibandaho. By'umwihariko tugiye kuba twavuga ku makuru arimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi General Retired Major uyu Rutatina, akaba arimo kubarizwa mu maboko ya RIB. Turaza kuba twakubwira ku mpanuka yaraye ibaye mu karere ka Bugesera, aho yaje kuba yakomeretsa abantu bagera kuri 3. Turaza kuba twakubwira uburyo ki umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wakomeje gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda mu kugira ngo kirekure abanyapolitike babashe kuba bafungirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko raporo zigiye zitandukanye z'umuryango Loni zabashe kuba zagera muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ubutitsa, aho rero leta y'igihugu cy'u Rwanda ivuga ko itagomba kuba yakivanga mu bibazo by'inkiko zabashe kuba zabata muri yombi, dore ko ziba zifite impamvu zikomeye. Turaza kuba twakerekeza hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati y'umutwe mu 23 ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ni nyuma y'uko izi nyeshyamba zongeye kuba zakigarurira akandi gace mu ntara ya Rubero. Ahangaha rero niho hakomeje kugenda habera isibaniro, aho izi nyeshyamba zikomeje kugenda zirwana umuhenerezo, zirimo gukomeza kugenda zifatanamo n'izi ngabo z'isirikare cya leta ya Kongo, aho kirimo kugenda cyifashisha abacancuro ku rugamba. Kugeza ubu ngubu M23 ishobora kuba igiye guhagurutsa indege zayo mu kugira ngo zize kuba zayifasha, dore ko nubwo yaba yigaruriye aka gace, mu by'ukuri ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zamanutse ku bwinshi cyane n'ibifaru bigiye bitandukanye, aho zije gufata hasi hejuru mu kugira ngo zitaza kuba zakorwa n'isoni hariya Rubero, aho imirwano ikomeje kugenda itungwa agatoki, dore ko hakomeje kugenda humvikana ibisasu biturika ndetse n'ibindi bibombe biremereye. Tukiri aho turaza guhita twerekeza mu Burundi. Umwuka wongeye kuba nabi muri guverinoma y'u Burundi, ishyaka CNDD-FDD, aho rero uyu nguyu General Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo akomeje kugenda agaragaza ubutwari ndetse n'ubudahangarwa, aho kuri iyi nshuro yaje kuba yatunga agatoki Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu nta wundi ni Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu rero anariwe uri ku butegetsi ndetse akaba anariwe uhagarariye iri shyaka CNDD-FDD, ariko by'umwihariko chairman waryo akaba ari uyu nguyu Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Umwuka wongeye kuba nabi muri guverinoma, aho bamwe mu bategetsi batangiye kuba bagaragaza uruhande bagomba kuba bazashyigikira mu matora ari imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ateganijwe muri uyu mwaka tugiye kuba twatangira. Turaza kuba twababwira ku ntambara ikomeje kugenda itutumba hagati y'igihugu cya Isiraheli ndetse n'umutwe wa Hamas, aho ibintu bikomeje kugenda bibisubira irudubi nyuma y'uko umutwe wa Hamas uvuze ko ugomba kuba washigikira Putin nibiramuka habaye intambara ya gatatu y'isi. Iyi ntambara ntawe uyiteze, gusa benshi bakunze kuyivugaho, aho bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye, baba na guverineri w'Ubwongereza
yatangaje ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba yatangira, aho bimwe mu bihugu byo mu muhora wa ruguru byakomeje kugenda byikoma igihugu cy'Uburusiya, ndetse by'umwihariko ibindi bihugu biri ku ruhande rw'Uburusiya bikavuga ko nabyo bifite intwaro kirimbuzi mu kuba byahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bose. Reka tuze kubaramburira aya makuru. Wowe icyo usabwa ni ukuba wamaze gukanda subscribe, nyaboneka shira agatebe aho ngaho, tuze kuba twagusesengurira bimwe utamenye ndetse bimwe utabwiwe. Reka tuze kuba twahita duhera hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko twatangije aya makuru. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko umuvugizi wa RIB Diramurangira Bitrey yatangaje ko RIB yataye muri yombi uyu General Major Retired Rutatina. Uyu Rutatina rero nubwo ari generali, akaba yarari mu kiruhuko cy'izabukuru, aho rero uyu muyobozi kugira ngo wumve ubudahangarwa bwe, yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse uyu nguyu yigeze kuba umujyanama wa perezida. Uyu nguyu rero wabaye umujyanama wa perezida, dore ko uyu nguyu yigeze kuba umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha hariya mu karere ka ni naho RIB yahereye itangira kugenda imukoraho iperereza, dore nk'uko byatangajwe na RIB. Iperereza rero rikaba ryaratangiye kera cyane, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye kugenda rumukurikirana kugeza ubwo atangiye kugenda ahereza amabwiriza ye abakozi be mu kugira ngo babashe kuba bakubita uyu mugabo. Byagenze gute? Ni umugabo wari usanzwe akodesheje mu nzu ze, aho rero yagize gutya akabasha kujya gusura mugenzi we hariya mu famu ye hariya Kayonza. Uyu mugabo akigera mu famu y'uyu Rutatina yahawe amabwiriza yuko agomba guhita avamo ari kwirukanga, bityo uyu mugabo avuga ko nta kosa afite ryatuma yirukanga. Uyu Rutatina akihagera abwira abakozi be bagera ku 10 guhita bamukubita ibibando ndetse bamuhondagura mu mutwe, aho rero yaje kuvanwa aho ngaho yerekeza ku bitaro. Aho rero kugeza ubu ngubu uyu Rutatina yatangiye kugenda akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Iki cyaha cyabaye ku itariki ya 27 Ugushyingo 2024, niho uyu Rutatina yahaye amabwiriza aba bashumba be ndetse ababwira kuba bakubita uyu usanzwe akodesha mu nzu ze, kuba bamukubita, dore ko yavugaga ko nubwo bamwica nta kintu yabaza, ndetse by'umwihariko ko yabaye na generali, ndetse akavuga ko yabaye umuyobozi ukomeye cyane ndetse nta hatageze haba no kugira inama perezida. Ibi ngibi bikaba byamuhereza ubudahangarwa bwo kuba yakubita umuntu ntihagire ugira icyo amukurikiranaho. Ibintu rero byaje kumubyarira ibisusa, dore ko ubu ngubu ari mu maboko ataraye, dore ko atangiye kugenda akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse kugeza ubu ngubu RIB igatangira kuvuga ko yamukurikiranye kuva na kera cyane. Hariho ibyaha bikiri mu bugenzacyaha bitari byashyikirizwa ubushinjacyaha mu kugira ngo abashe kuba yaburanishwa ku mugaragaro. Ibi ngibi rero turaza kuba twabakurikiranira uru rubanza, ndetse n'andi yandi makuru turaza kuba twababwira ukuntu byagenze. Reka tutere kubatindira tunyarukire hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko intambara ikomeje kugenda ihindura isura. Kugeza ubu ngubu umutwe mu 23 ukomeje kwivuna umwanzi, aho rero uyu mutwe ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri iyi ntara ya Rubero. Biravugwa ko agace ka Mahanga uyu mutwe wabashe kuba wakigarurira. Kugeza ubu bikavugwa ko uyu mutwe ukomeje kugenda ufata indi ntera nyuma yuko aka gace ka Mahanga kare gasanzwe gakambitse mingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kigarurirwa n'inyeshyamba z'umutwe mu 23. Kugeza ubu ngubu ukaba wahungije izi nyeshyamba cyangwa se izi ngabo zo mu mutwe wa FDLR aho zari zikambitse hariya kumwe n'izi ngabo
z'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse izi intare za Sarambwe zikaba zarashe abagwanyi bo mu mutwe wa Red Tabara, by'umwihariko bari barimo kurwana umuhenerezo hariya ku rugamba. Aka gace rero kakaba ari agace gakomeye, dore ko aka gace karimo ikiyaga, dore ko iki kiyaga nacyo kigwijeho ibijyanye n'iby'uburobyi. Kugeza ubu ngubu ingabo za Kongo zikaba zirabuze iyo zikira nayo zimira, nyuma y'uko zimaze kuba zakubitwa hano muri Rubero. Nyuma y'aha gatoya muri Rubero imirwano Isake yari ikomeye cyane, aho izi ngabo z'umutwe mu 23 zirimo gukomeza gusakirana n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC hariya Isake. Aho rero Isake naho hamaze kuba isibaniro, dore ko mu mpera z'uku kwezi ariho harimo kubera imirwano ikomeye cyane, ariko kugeza ubu ngubu imirwano ikaba yongeye kubura bundi busha, aho ingabo za leta zongeye kuba zagarukana amaraso mashya, zigarukana ibifaru birenze cyane, ndetse imbunda zirasa mu ntera ndende. By'umwihariko zikaba zongeye kumanukana iyindi ndege yayo Antonov 23 mu kugira ngo ize kuba yafasha iki gisirikare cya Kongo FARDC kuba cyakomeza kugenda kirwana n'izi nyeshyamba z'umutwe mu 23. Kugeza ubu ngubu ubona ko nazo zariye karungu, zidafite gahunda yo kuba zasubira inyuma. By'umwihariko tukabibutsa ko izi nyeshyamba zongeye kuba zamanura izindi drone za FARDC hariya mu Bambiro aho hakomeje kugenda habera isibaniro. By'umwihariko inyeshyamba z'umutwe mu 23 zikaba zirimo kugaragaza ubudahangarwa butandukanye. By'umwihariko Burundi ho twababwiye ko amakuru arimo kuvugwa muri leta cyangwa se muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, ishyaka CNDD-FDD ryongeye kuvukamo ibibazo nyuma y'uko uyu mugabo Senateri Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuba yatunga agatoki Evariste Ndayishimiye, ndetse akavuga ko Evariste Ndayishimiye nawe ashobora kuba yakigana mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi mu kuba yashaka guhindura itegeko nshinga. By'umwihariko itegeko nshinga ryemerera perezida w'igihugu cy'u Burundi kuyobora manda zitarenze 3, bityo hagatorwa undi mu perezida nk'uko bisanzwe. Ariko uyu Reveriyano Ndikuriyo yaciye amarenga kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba yakigana mugenzi we, dore ko basanzwe bahujwe n'ibintu byinshi cyane, ndetse by'umwihariko muri iyi ntambara ihuje M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo, igihugu cy'u Burundi kikaba cyarabigizemo uruhare rukomeye. Bityo ngo bishobora gusunikira Evariste Ndayishimiye kuba yahindura itegeko nshinga, ibintu byatumye abaturage barya karungu, ndetse by'umwihariko abanyagihugu bakavuga ko ibi byo bitagomba kuba byashoboka habe na gatoya, nubwo yabihingutsa bitaza kuba byakunda. Uyu rero Senateri Reveriyano Ndikuriyo yongeye kurebwa igingwe na Evariste Ndayishimiye, dore ko yatoboye ko perezida w'u Burundi ashobora kuba yahindura itegeko nshinga mu gihe perezida atari yabyitangariza. Ibi ngibi bigatuma haba hashobora kuba imyigaragambyo mu gihe perezida yaba ibihungikuje. Uyu rero Senateri Reveriyano Ndikuriyo yumvikanye muri politike cyane, dore ko yageragejwe kenshi cyane kuba bajya gusaka niwe, agatanga amabwiriza kuba rinda umutekano wiwe ko bagomba kuba barasa buri wese uhingutse ku irembo. Nyuma y'uko rero Evariste Ndayishimiye yagerageje kuba yamwivugana, bikaza kurangira uyu mugabo nawe agaragaje ko afite ubudahangarwa bugiye butandukanye. Reka tuze kuba twakomereza hariya mu gihugu cya Ukraine, aho rero ibintu bikomeje kugenda bisubirira udubi nyuma y'uko Putin agaragaje intwaro za misile zigiye zitandukanye, ndetse akavuga ko atatinya kuba yazirasa ku gihugu cya Ukraine. Kugeza ubu ngubu Vladimir Putin yumvikanye avuga ko agiye kuba yategura igitero kigiye gitandukanye, ndetse by'umwihariko akaba agiye kugitegurira ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ibintu byaje kuba byatungura ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byakangaranye bikavuga ko iki gitero nikiramuka giteguriwe i Kiev mu kuba cyasenya imiturirwa y'umurwa mukuru wa Ukraine, ibi ngibi byaba ari imbarutso y'intambara ya gatatu cyangwa se
intambara yeruye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya yakunzwe kuvugwaho kenshi cyane, ariko bikarangirira mu magambo, dore ko n'ibisasu bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereje Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kugenda zibihakana. Hamas ikomeje kuba akasamutwe nyuma y'uko ikomeje kugenda ifatanamo n'igihugu cya Isiraheli, nyuma y'uko rero Isiraheli ibashe kuba yarasa ku birindiro bya Hamas. Uyu mutwe nawo wagaragaye urimo kugenda mu mihanda hafi na Isiraheli, aho rero bivugwa ko uyu mutwe ushobora kuba ugiye gutegura igitero karundura, by'umwihariko iki gitero kikazifashishwa drone z'intambara zigezweho ndetse n'indege kabuhariwe. By'umwihariko ikintu cyaje kuba cyatungura amahanga ni uko uyu mutwe wa Hamas wavuze ko ugomba kuba washyigikira igihugu cy'Uburusiya mu gihe byaba byinshi mu ntambara ya gatatu y'isi, dore ko iyi ntambara yakunzwe kugenda ivugwaho n'abantu bagiye batandukanye kugeza ubu ngubu. Iyi ntambara ya gatatu y'isi dore ko bavuze ko ishobora kuba yahera mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko igahera mu bihugu bikomeye ikazana ubukana ndetse no muri Afurika, aho muri Afurika intambara zikomeje kugenda zigaragara mu bihugu bigiye bitandukanye, zaba izirimo kubera muri Canada, muri Sudani, haba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Mozambique n'izindi zigiye zitandukanye, ngo zikaba zifitanye isano n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye, byaba Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Ibi bihugu dore ko hari imitwe igiye itandukanye yitwara Kisilamu, bikaba bizwi neza ko iyi mitwe isanzwe iterwa inkunga na Putin, ndetse by'umwihariko hakaba hari indi mitwe